He panonitanga nui kei te haere mō ngā kaunihera-a-rohe ki Aotearoa. Kei a wangawanga i ngā kaikaunihera, pēnei I te hiamana tuarua o Te Kaunihera Taiao o Waitaha, a Ian Cranwell, mo te anamata o tēnei whakataunga ki tōna rohe. He pauritua, nā te mea I te tau ko hipa, he wero ki te ao Māori, nā te mea ka whawhai tonu mo te tiriti o Waitangi, ko tera āhuataka koina te take e noho au ki tēnei tūru, mo te taiao me te mana whenua. No te wiki nei I puta I te whakataunga a te minita tuarua, ara ko minita Chris Bishop tērā, e rua ngā panonitanga tā te Kāwanatanga. Kātahi, ko te whakakorengia I ngā kaikaunihera mai I ngā kaunihera-a-rohe me te whakatu I tētahi poari, nā runga I te mana o ngā koromatua mai ngā kaunihera. Kā rua, ko te whakarerekē I ngā mahere mo tēnei poari hou. E ai ki te hiamana o Te Kaunihera Taiao o Waitaha, ara ko Dion Swigs tērā, hea wangawanga tāna ki ēnei panonitanga. We were expecting some form of change, but the change that we've got is a lot more than we kind of were expecting. That has an impact on especially the elected members of all councils or regional councils across New Zealand. So we're going to take some time to understand what that means for us, what the proposals are looking like, but we still don't have legislation in place. Ka pāngia ēnei panonitanga ki ngā kaunihera-a-rohe e whā o Te Waipounamu, pēnei I a West Coast Regional Council, Te Kaunihera Taiao o Waitaha, Te Kaunihera-a-rohe o Tākau, me Environment Southland. Ko tā te koromatua o Wai Makariri a Dan Gordon, ka aro takingia e rātou mo te painga o Waitaha, ka pērā hoki te koromatua o Tautahi, a Phil Major. I don't know how far, if it'll go right down to those councils, because it sounds like it's more like a group of mayors. So we've actually got mayoral forum this week, so that'll be a very interesting topic, because it wasn't on the agenda at all, but I'm sure everyone will be talking about it. So it's just to see how it works. Kei raru ēnei panonitanga I te Pire Kaunihera-a-rohe Whakakanohitanga o Ngāi Tahu, I whakamanahia ai tēnei ture no te tau 2022, a e rua ngā māngai kei te tepu, pēnei I a Cranwell. Ko tā te hiamana, ko timata te whakawhiti kōrero ki te iwi. I've had a conversation with Ben Bateman, who is the CEO of Ngāi Tahu, and said that we need to get together and have a conversation about this and what it means for Ngāi Tahu representation. Nothing changes at the moment. We still have elected representatives on this council, and we still have elected representatives on this council until we don't. Aha ko te aha ka tūtonu te tei puari hou te tahanga koromatua, me noho ngā māngai mana whenua. Ko tērā te me nui e nei wā. Tiaki manaki te taiao, tiaki manaki te mana te mahika kai, me noho ngā māngai I te tahanga koromatua, tērā pia ko tērā te āhuataka ki te hiki mai nei. He mahanga pātai, he tinga whakautu, he oi e tatari ana te rohe o Waitaha, pēnei I te motu whānui, I ngā whakataunga hou o tēnei Kāwanatanga. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News.